This week, pay for fuel at any PP garage using your NetBank debit card to stand a chance to win a cash prize of 10,000 rands. Welcome to all my fans on TV. It's the DSTV Premiership. Kaizer Chiefs 1, Amazulu 1. I'm joined by fan my brother Ikama Wanu Puma Gupi. Mina nguye Pitori esashangu ema Winterfeld. Libitso ke mang Chaka? Sam. Sam, we won a game. Game ya kajeno ne Chiefs. Yeah. Nowadays ishiyana munana. Yeah, sharp. Yeah, ishiyana munana. Chiefs are sharp. Yeah. Wabona man of the match kajeno kamkhono obulela Saile kena man of the match kajeno. Saile. Yeah, ngisho. Bahana member. Oh, Saile. Unale message omungura tanga Chiefs. Wow, aswani message yake. Message ya King. Chiefs leva ka ring ba bulela ma Sundowns hore Chiefs ra irata. Yes. Yeah, nna no re tlhaso shanguve maopane Winterfeld ba teng. Yes. Yeah, wetsi ke boka utlwamo. Ke bokae? Umaita uma 1002. O intshitse. Ke ntshitse. For no ke no rata. Yeah. Batho. Leva ka bulela ma Sundowns Chiefs re tlo. Leva ka re skipa se ke mahala. Re tlo tsena. Ra ditsia. Ra tsama leva ka re Chiefs ba tswalletsa ba sa ira selo. Mara tsena ra no reka dikipa tsela ra tsamaya. Kosa phela umoya. Kosa phela umoya.